artist dolang la saya nili la ke jusfi ejir bangke nili kaching honna ili tum kaching honna abang piben selun ponik ko nali tum once more kajulong benta Adina Bijuna Kumarli Diphu. Okay, lanili rengso puri la lundelo bolote ilitum kaprek artist ilitum ka chopapon kachingonai raje gelang menai la pen ase ki jumenai di lisa in tv alang lipen dili lun ponik pon ka alang lipa lun tunan so la ki jusi ba upime rengso bu okay la de pen den chop kali ni lun ke intung lang sa artist do pig lang di kali ni bang confused lo rengso ma ruwe jangsil Okay, taraneli masafso apor chuen nundet po la prang akorte tumhan ning ki me pen safso chiru chejima athe il tumdak miri hing dodi ning arong dagdag mo ke tut se po la si ning ki me pen la itum kachere kinang sot di jutang kaching hon akorte tum pulote ning cematha seroi nang la pen ning ki me pen cheterek chet po pulo ke ho la punan akorte tum talo nili ning che thepik nang litum han nang litum jutang ching hon pik akorte tum la si ning ki me pen masap so phichiru chete me par pigi athe dak il tum meri hing do di la jong si dak pet lo pulon dak pe alang li hin pe tum jume se nalun sita ar ju bolong le dapo ta choro lo okay la lo pamu pen nili ki pudam jipu patu weda nili dak se do nang lang dun lo inge kosono popo amuluk bang komu tame niliphan ke nali tum pini la puan kaprek artisan kan hong tum da dopo hedi mane anutin si ningi do ke prexam ma didi so ini tum da ki choose the option do pick non ke ili Karbi tum long da artist do tame for me honestly niliphan ateng ke nali tum la puson kaching hon pen nililun nangkar jutuno pot lage alam the ka choro jus se avedelo so thank you so much nali tung adak nange dudun anna fans tame so okay yo bari sing along rengso come on la putu samri so to take long gote thank you every hour I need you every minute I feel you Bye.
So, lasiya.